Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahu alazim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sejak fajar menyingsing di ufuk timur pada hari ini, sampai terbenamnya matahari di ufuk tasrik, kaum muslimin di seluruh penjuru dunia berada dalam suasana Idul Adha. Mereka mengagungkan asma Allah dengan takbir, dengan tahlil, dengan tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di mana saja kaum muslimin berada, Allahu akbar terdengar. Mulai di pedalaman, di gunung-gunung, di kampung-kampung, Allahu akbar semuanya bergema. Dari padang tandus yang terpencil sampai ke kota metropolitan, Allahu akbar berkumandang. Pada saat seperti inilah biasanya orang tidak tahan diusik oleh berbagai perasaan, tak mampu menahan kesyahduan yang berkecamuk dalam batinnya, tak kuasa membendung gejolak karuan, tak mampu menahan cucuran air mata, karena teringat pada sana keluarga naung jauh di sana, karib kerabat yang lama berpisah, suami dan istri yang telah tiada, anak teringat kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia, handai tolang yang tidak sempat merayakan Idul Adha bersama kita karena sakit. Semua kembali terbayang, kembali tampak di pelupuk mata kita, kembali terbayang dalam hati kita. Oleh karena itu berbahagialah kita karena masih dapat merayakan Idul Adha pada hari ini di Masjid Fajar yang kita cintai ini, walaupun mungkin dengan keluarga yang tidak lengkap. Alhamdulillah wa syukurulillah. Riala ni sedia syukur ke maraja resesena ini toma tapai. Nasabak pun Allah Ta'ala tapaja itu napa turunki pamasena. Nania pamasai laur di mana. Nasabari nato pada angka si maka tudak-tudangan riasena tapper marudanita nato pada matupur yang de awal gading makale cari salangka bitare nasabak sedia kata ya dari itu timpa bitara temete rigong kata presiden rengi
pakas yang melebihi lor sisi rajan na pungal ta'ala. Natuang kepada madua si pulung matampa baraka mengindri pamase mak dararing ini nawa memori barakana lepar pitarate yesoe na angka nari lolongang urak karajana pamasewe lino leturi akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Rilalanda yesoe dua talu peristiwa bersejarah kejajah maraja resesena ini umat salange mancaji tanda dalam birna nani arajana umat salange ye wedding riala aguruan nani pangaja laur di mana tempat tepe sari komeng nanci pulana tepe tak na temalara todota temalera katanyata na tugang kakayakinata na to pada ribolai riasang getang lempu ada tongang patatong agamai nania pedeceng mi kampota nomor sedi peristiwa kejadian maraja Yesoe ya dari itu relalna Yesoe pada angka ki pakabarui parengerata risajarana pangulutan Nabi Ibrahim nasaba riojin dari pungal Allah Ta'ala riwat turi surona gere anak-anak riasenge Nabi Ismail menurut sejarah pangulutan Nabi Ibrahim mapuloton ni purana na kawingi benene resanga Siti Sarah de pakasi gaga anakna gangkan na masarani nawa ni pikiriki makka na rekomate na matu ni kana pattaru parjongakku agar isuru na Nabi Ibrahim ri benene Siti Sarah sare kombangi na pubene resanga Siti Hajar nasi matambe lodori pungal ta'ala rabbi habali minas salihin Rabbi habali minas salihin puang tawerenga kasi anak saleh werenga anak kanja anak patuju aga dari weretogan na Nabi Ibrahim anak kanja ya na minasayye ya dari turiasang Ismail na tamaka ri orang nunna na sabayero Ismail sese anak maturu ri parintana tomatona anak maringkalinga ada anak mancaya-cayana matanna buana atinna arud daninna tamapatunna na pede lawaso pede matan rito na papuji na anak-anak nasabah Nabi Ismail anak satu-satunya jamaah yang dimuliakan Allah aga na riuji na tapwa na ripungal na ta'ala untuk geri anak-anak iya kami na napuji sari kombangin na nasa tonga-tongang ni ka papuji na pungal na ta'ala ka napuji landa yari ka anak-anak na iya Nabi Ibrahim say sa maraja tahu nene malamut tapona nade na tollai na riko parintana pungal ta'ala riolotan rijajanna Ismail pura memang ina Ibrahim makaroba siaga na korban Nabi Ibrahim si sambu bembe teluratu saping nania si ratu unta nenapa makaran Nabi Ibrahim Allah na engka pungal ta'ala beneng engka anakku beneng engka anak oraneku majapu akaroba toy rilal na pura pungal ta'ala naya to angke saksi kangi watero na nesinin na malika angke saksi kangi tak kajan na mana miti amalan na Ibrahim termasuk balis termasuk setannya tak kajan na to miti alabongan na Ibrahim riwat tu narapin Ismail umuruna 10 tahun Nabi Ibrahim ripareng kalingin saat dari latin rona makada Ibrahim padu petinjamu riwat tu neng kalingana ye sadai si mata ma pikirin Ibrahim makada iya gagai parintah pole gari pungal ta'ala yari gari sitangi gangkana Ibrahim raturo riwat tu na pasading gere isirat si sapu bembe nakapangi makada puran na pasilener tinjana wani makaduana mengkalinga si sanda ilatin ron Ibrahim makada Ibrahim padu petinjamu gangkanna riwatun na pasad ni mageresi seratu unta riwan ni mataluna neng kalinga si sada makada majappu pungal ta'ala na parentaya ko gere anakmu Ismail gangkanna neng ngerani Nabi Ibrahim sebagai tinjana riwat tu purana magere si sapu apada tu olokolo riwat tu melona padu parentana pungal ta'ala ya Nabi Ibrahim 05 dece ni kasih anak-anak na taru na kadau napa na pudang Ibrahim anak makada
ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Anakku Ismail, majapu wita ko anak rilalatin roku, majapu gere ko anak jadi peko gani tangamu maka kewe na Ismail sai si anak mengkalinga ada nani arana amaturu gangka na de na malampe pikirina de na mega na wana-wana de na masinang bahkan na pebaliwi riba tomoton na makada ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Amboku tapandu pe aga na perintah pung Allah taala mati pe insyaallah talolongan nga saisa tau sabara. Inilah Nabi Ismail menjadi contoh anak yang saleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Gangkana dena kana julekai were kadana tomotanna maka de parinsina nariko siri na narangrang tanri tanregi na tunariwa nasaba matemo mapatai mate pedo tallu masola soleh masola sola mate to tam masola sola mate to labira ni mate masola soleh nasaba aka panira tangari nariko rileja na chamme apatatikan na pak baju ejai nawa panagau tinulu tam mangingi na lura toto mukenne kulurang nalalu watamu sia na tema pesona tudang ari pesonaku sanre kari totoku kuta aja pamase. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Nayari waktu melo Nabi Ibrahim agere anakna rionrong agere sange napodani benena Siti Hajar sari kambangi napakanjakiwi pangujunna napakanjakiwi bajunna iya pakai kami nama kanjai nenapa mala piso iya kami nama tarange nanne tulu nayari watul latuna rionrong agere sange rimina pole ni balisi melo pakatulu-tului nakadai ni Ibrahim Ibrahim pikko kita melo gere anata degar namaste nyawata miti anata degar taite tamaka kasina pena nakada ni Ibrahim tamaka pojina anakku neke parintana pung Allah taala gerei ula birangi padde ula papoji kuri pakku naya papoji kuri anakku aga nalosi balisi Siti Hajar nakadewi Siti Hajar magir monro ma bebe nangkir laki memelo gere anamu nakada na Siti Hajar namun iya tunruto na gere nariko parintana mo pung Allah taala onco pasi nariko anakku mo riwat tu gagana si ibalisi aga nalosi belisi lori Ismail nakada Ismail magi na nemo na mumasenang namelo to ambo gere ko aga na pebane Ismail makada sami'na wa ata'na li amri rabbina kueng kalinga ni nene kuturusi na perintah na aku nasi mata makuraga mupi balisi aga na rempa na batu rito Ismaila ya to na rosaba nariwaji ka pahaji makdempa rimina si kira-kira akduk karisetangi nani akacio ri Nabi Ismail riwatu dena panagira nana Ibrahim mapasang riti Ismail ri ambona nasabab papasang makada amboku tasiyo kasi 25ku tatari masa aja uke dekedo riwatu tagereku nasabaru padiri ki ambo ambo tapangole kasi rupaku ritane bara aja taitaka nasabari namasnya wantem mita kambo ambo talilingi kasi pakiaku sari komen aja natabasiki ki darah nasabari na makurang palaku nene nasabari namasima tu babuatan na babuanen doku narikonete daraku amboku tatari matar pisota nene tapasitaki narikota gereka sari kombangi namolo mo kasi reseseku amboku narikolisu kiri boleh tapaletukan nga kasi salang apa karjaku rendoku nania tasuroi sak baraka ngi parintana pung Allah taala sari kombangi nalolongi surga pamasina pung Allah taala amboku aja kasih tabawangi anak-anak urwane lorindoku sari komeng aja nak baru pulana nasi mata mumpo persi babuana loria Umar sallam lebih ki hadir agar waktu purana mapasa Nabi Ismail na pesona na yadua lori pung Allah taala nane na paleu ni ritu Nabi Ibrahim anakna rigo angkana baca bismillah Allahu akbar nenapa nagere anakna naiki aga kajajian naya pisa de namelo matanre de no le mandre pisoe
Deno le makan de pisona. Urat tia petu, darah tia miti, ule tia sape, juku tia malara. Nasaba ilo na pung Allah Ta'ala. Ternyata makan de pisoy. Nakada anak Nabi Ismaila. Yang boku. Aja tete rupaku. Nasaba na boleh gitu sebabua. Nasabar na te makan de pisota. Aga na batan ni pisona Ibrahim di batui. Na mo pe dua batui. Na pakko tarna. Nakada na Ibrahim di pisoy. Na pudangi piso makada. Magi mulle pue batui. Nalona Ismail mulle manre aku asan pung Allah Ta'ala matte pisema nape bali makada Ibrahim musuru ka mandra lona Ismaila nape sangke ka pung Allah Ta'ala aga neng kadinga na pangombi pole ri pung Allah Ta'ala ya Ibrahim kada sadak taruya inna kadzalika najzil muhsinin Ibrahim mupandupan ini pimu makuni rori werengi pamala risirin na tuma perecenge iya gagawe mancajiwi paco bari sesemo aga na risellega na nabi Ibrahim nasaba akibas pole risuruga iya na tiwi malaikat Jibril iya tonor sabana nasuro ki pung Allah Ta'ala nanne nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam magere karoba iya mancaji lalam malabi rego ongkana napatu-patu kang malada risese na idi to masagenai. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan liyudahiya fala yudahi fala yaqrabanna musallana nigi lolonga saginangan waddi makaroba nadena karoba aja lalu nah haderekiwi iya Allah partai Allahu akbar walillahil hamdu pagulutan Nabi Ibrahim sayse nabi riweringa saginangan asaginangan orang parang nani akosang na ya kedenan kan onroi rekka alam murenyawa sagadin ala bonga si mata-mata lauri lal na pore pung Allah Ta'ala jadi ini to angken onroi asagenangan orang parang angkalalo ki mulai lalan na oleh pagulutan Ibrahim ya naritu sipak besana dan rela berkorban demi agama na pung Allah Ta'ala nasaba iya tu orang parangi seisi pacoba pole di pung Allah Ta'ala napasogi ta na peloe napak kasiasi to na peloe wari itu orang parangi denan nanunga mewa kisi bawa nasaba na rekotanya alena saleki ini salawi jadi pakasing memang nak kegunana iril na pure pung Allah Ta'ala nasaba materi seremoni nasareki dua pakutana pole tegi mu papone ro orang parangi ro nanya tegi mondo mu pakai guna mega cetena mesti dipertanggungjawabkan riolona pung Allah Ta'ala nariko pung Allah Ta'ala melo male taro-tarona pung Allah Ta'ala melo male orang parata dena pebaja dena patanjing iya manna iya dati nale silalona makita mata uluta angka tahu sogi tapakasiasi silalona wadin nan riapi wadin nalurang we wadin nalirang we yare kana luturang yanging yare kana ali patipu-tipu toke pangkai silalona matandri pangkana tappadega aga jabatana. Inilah menjadi bukti bahwa harta dan jabatan adalah sementara. Olehnya itulah jangan sombongkan harta, jangan sombongkan jabatan. Allahu akbar walillahil hamdu. Mega tahu nariko rioji si bawa kasih singang rioji na sabab pandirang si mata matinulu rokok matinulu suju dari pung Allah Ta'ala dega aga wattuna na pasya-sia si mata na pegoi na surangi pung Allah Ta'ala. Nariko ricobe si bawa sogirang orang parang pede mencengi kadina gangkana dena na jampangi masakka bahkan dena na sempaja na pakko si buna apalagi mak bere jamai masakka si desi na hilas makaroba si iya si kami nama kanya mabicue iya si madoko-doko mas sempaja si pada mebilla takkajoy mengaki na to pada menga egana pak bere na pung Allah Ta'ala lauri pada di manang baru pakanikmatan de baja siumpu pakasya angkeri pegau nareko ipegotoy mapamula ki moto gangkana matinro ki pemang bakatin rota siddi papenya menawaringi pung Allah Ta'ala maka de pung Allah Ta'ala inna a'toina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar maja pung Allah Ta'ala megalanda nawareki papenya mang nari muakana naro patatto isam pajange nakarna pung Allah Ta'ala andrangi akarobaki nasaba iya akarobange mancaji siddi bukti akan kedekatan kita
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedekatan kita terhadap sesama manusia sebagai wujud dari hablum minallah wa hablum minan nas. Atumane ki pole riadana nabi ta makade nigi to nonro asa genangan nade nakaroba natyangi pungan la taala natyangi nabi ta loki madda pironro asam pajangata. Allahu akbar walillahil hamdu. Hikmana karobange angke ditujunna ka illa satta pegoi dea katta sagadina karena Allah semata-mata. Pentingnya ibadah kurban berbanding lurus dengan pentingnya ibadah salat, terutama bagi mereka yang dikaruniai dengan keluasan rezeki ya rega sagenangan fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Maka betangi yero sampajangi asi sumpungan tak si bawa pungan Allah taala ya tahu si karobai malak da si sumpung si bawa pada tarupa tahu nasaban dari kota makaroba juku nagaro gere karobata riwerengi pada tarupa tahu ribage-bagengi iya tau mamalai beli bolata si kampota kecuali cek demi bawang yala to makarobai jadi nigi to makaroba na dena berangi juku karobana moja pude itu na karoba nekia mak gere olokolomi. Allahu akbar walillahil hamdu. Nomor 2 yeswe aso kami nama raja nama lebih nasabak maju tau masallan orane makunrei kalola na tomatua pada nasale kamponna nasale keluargana sale waramparana nalo mulai nannya mulai sege egana susah rigong kana melo pasile nerengi pakos yang haji ya dari itu rokok malimanna agama sallangi nasabak puri pahangi makade yero haji sindi kewajibata lori indi masallangi angke paule makade pungalatana kurang lebih walillahi ala nas hijjul baiti man istata ilaihi sabila pasile nerengi pakos yang haji mancaji kewajiban lori seseno masallangi iya paulewe labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Yene ada nane kalimai panasai atangan natai nani apongan napuangi deta sileng araen neogi deta sileng atosogi nani to kasiasi de asilengan na tau ke pangkai nani raya biasa de asilengan na burane marewai abatiranna nene makundre matanri abatirana pada mana ngi ata riolona fungal la taala dari makon na ro de na wadi ifuata pada taata de to na wadi ifuang atae nasaba de ga wading puang isompa sangadinna fungal la taala ya to nor mancaji tanra aset dingata idi masallange makkade yero masallange de ga ga silingan na pole di fungal la taala sangadinna tapana nanya tauna iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namo pak galumi, namo pak darami, namo pak balumi, pasurumi, tukang batu mi, pangoje mi, pak beca mi, nari ke matinuli rokok, matinuli masam panjang, majepu matanre itu udah ngetak on rota risisi rajan nepungan Allah taala. Nah ya kia, namo tonya tau sogi landa, pengusaha sukses ke pangka, nari kodena kana rokok. Nandena suju di pungal la taala mojapu yena tiaseng tau mate jokka rilebo natane makadai pungal la taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun deku pancaji rupa tawe deku pancaji jinge sangadinna melo kana sumpah. Artinya betapapun tinggi kekuasaan kita namun kekuatan kakinya takkan mampu memecahkan bumi. Tidak pula ketinggian kita dapat mencapai bukit. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Yero ini rupa tawe siliwat tasidapiki. Angkana to sogi nasaba angka to kasiasi. Angkana maca nasaba angka to matongko. Angkana maraja nasaba angka to bicu. Angkana maparenta nasaba angka di parenta. Nari ko pikiri kisiba madeceng. Apalan na pakaseng haji de gaga bata-batang. Palawi waramparan na tawe. Salewi keluargana, salewi wanwana, salewi kampuna, najok kamuloi sebagai gana susah. Nasabak tuntui rio pamasina pungal taala. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Majepu haji mabrure, haji na tarime pungal taala.
degaga pamalena sangadinna surga pamasena pung Allah Taala. Naya katana haji mabrure ya dari to haji ri papolewe na sabaati macinno nasiba nyamak kini nawa batwana degaga katana nanya turuna sagadinna aturuna ri parintana pung Allah Taala. Sai sepola ri tanrana to haji mabrure ya dari tu toga pina puande adae na malampu tarogau na saba pur ri pahangi makade sa demi tu mak bin ru ada mi mak bin ru gau mak bin ru tau nai ri sange tau tasilenga adana nanya gauna satu kata dengan perbuatan nai ada tongange gau diterima ri sesena pung Allah Taala narima kana naro idi pore pasilenari pakoseng haji makutoporo depo to pura haji akali tutuki pole rigau salai nania salah gawe akali tutuki aleta pole salah kedoe nania kedo salai todo pole ateka asai sari komengi aja taka wase boleh wi gatange waraknya ada tongange mualam putar gau insyaallah mancaji ki to boleh haji mabrur nasabari nato pada salama tama surga pamasina pung Allah Taala idi pore papole pakoseng haji aja lalu kinang kamelo solang haji ta nasaba ada nanya gau tanne lori agamata makuto porpai mangiri de pata papole haji mabrure de pata pole tanah marajai si boleh ta pusi pai sipan haji insyaallah runtuk apa orang pole di pung Allah Taala mamare pung Allah Taala pindrang umur si bawa awatangan nanya di sini sengan noto padang kapaki gunai si bawa pugoi pasuran pung Allah Taala maka dai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai guna limai riodena pa pakai guna limai riodena pa napole ki limai pakai guna tongamu riodena pa umate pakai guna alolongamu riodena pa umatua pakai guna watangamu riodena pa madodong pakai guna di singamu riodena pa malasan pakai guna sogeramu riodena pa makasiasi naiya lisana tapai tallu riala pala ya dari tu tahu iri pung Allah Taala siri iri pada taru patau siri iri aleta nania si bawa siri nania reso siri emiri ondore lino ye utat tong riadae jagai wilalo ya sange siri nai siri sunga naranreng nyawa na kira-kira reso patam mangingi namolomo na letei pamase dewata ola ko batela akatan ni ko pasang tapi ko baja tua asubu kuritang apajang atok do koride mali ko si parape rabba ko si patopong malilo ko si pakenga mucenga makamase ripamu mucuku mapakutunale padamu ripancaji mupuampe to salamai mupusipa itu warani akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bermunajat kepada Allah memohon kepada Allah ya Tuhan kami karuniakanlah kami iman yang sempurna keteguhan hati melaksanakan segala perintah-Mu. Tolonglah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah agar kami dapat mengingat-Mu, berzikir, bersyukur kepada-Mu, memperbaiki ibadah kami. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami meninggalkan tempat ini di Masjid Fajar ini ya Allah kecuali Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami meninggalkan tempat ini ya Allah kecuali yang memiliki kesulitan, kesedihan dan kesusahan. Engkau berikan jalan keluar ya Allah. Engkau hilangkan kesulitannya, Engkau hilangkan kesedihannya, Engkau hilangkan kesusahannya ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali yang sakit. Engkau berikan kesembuhan ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami meninggalkan tempat ini, Masjid Fajar ini ya Allah bagi yang memiliki utang kecuali Engkau memberikan kemudahan untuk membayarkan utang-utangnya ya Allah. Ya Allah, ya Maha mendengar, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni kezaliman kami ya Allah. Ampuni kezaliman kami kepada orang tua kami ya Allah. Jangan Kau biarkan orang tua kami menyesal melahirkan kami ya Allah. Berikan kesempatan sisa umur kami membahagiakan ibu bapak kami ya Allah. Orang tua kami yang telah melahirkan kami antara hidup dan mati, menyembahkan darahnya dengan susah payah, membesarkan kami, mendidik kami, terkadang mendetes air matanya karena kami, bahkan terkadang berhutang kiri, berhutang kanan demi menyekolahkan kami.
Ya Allah, ampuni dan sayangi mereka ya Allah. Muliakan sisa umurnya ya Allah. Jadikan husnul khatimah ya Allah. Jadikan ahli surgamu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni guru-guru kami ya Allah, para ulama kami ya Allah, menjadi jalan kami mengenalmu, mengenal jalanmu, muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, Engkau Maha tahu. Sempurnakan ganjarannya ya Allah. Ya Allah, ampuni saudara-saudara kami yang menyakiti kami ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami sakiti selama ini ya Allah. Cegahlah diri kami berbuat zalim kepada siapapun. Ya Allah, berikan hidayah bagi mereka yang belum mengenalmu. Beri kesembuhan bagi yang sakit, sakit lahir, sakit batin. Ya Allah, berikan jalan keluar bagi yang dihimpit masalah. Beri pendamping terbaik bagi yang mereka merindukannya. Pendamping yang Engkau ridhai, pernikahan yang berkah, rumah tangga yang sakinah, keturunan yang saleh dan salehah, hafiz dan hafizah ya Allah. Ya Allah, berikan kecukupan rezeki, rezeki yang halal lagi berkah. Jauhkan kami dari utang-utang ya Allah. Jangan biarkan kami mati membawa utang. Allahumma ya Allah, undang kami ke Baitullah ya Allah. Allahumma ya Allah, undang kami ke Baitullah ya Allah. Undang seluruh jamaah Masjid Fajar ini ya Allah. Ya Allah, jadikan haji mabrur, haji mabrurah. Berkahi usaha kami ya Allah. Jauhkan dari apapun yang Engkau haramkan ya Allah. Jauhkan kami dari segala bala musibah ya Allah. Jauhkan kami dari segala fitnah ya Allah. Ya Allah, karuniakan kami pemimpin yang beriman, pemimpin yang beriman dan teguh, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, yang takut kepadamu ya Allah, yang dapat kami teladani ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah, jadikan anak kami saleh dan saleh ya Allah. Dekatkanlah anak-anak kami kepada orang-orang yang saleh. Lindungilah anak-anak kami ya Allah dari dosa dan kemaksiatan. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajabah. Ya Allah, kami tidak bisa melihatmu ya Allah, tapi Engkau menggenggam pertemuan ini. Engkau Maha mendengar, Maha mengabulkan doa. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Puang, Engkau kimaye pura pasilinar Allah perkarobai. De gagale akata sagadin na rio tami na ne pamasi tami puang mamuarai riakata ni masa aga masallange riwarakang ita maleri boko ngampe kali na timpa minasai namuka na timpa haja akata na malempu to maparintai na siruju-ruju kang asi sumpungan atau si boko bokorange na tujulala pajok kawanne mutama ri masiji na takkato pa banwe nenci pulana wasene na palan rumai na tuju-tuju dalle na pakresoe na tujulala negara si mudae na ya na mulam pakai dan angka ni malomo bangui kampota nariko angka pa kampota malasa tan na poder weringas di singa nariko mega inrena tan na poder wering dalle masagena nariko makuttu mopi maber jama tan na poder wering hidayah na maringa nakka aje na lori masiji maber jama nariko angke malam melampelang tan na poder wering dalle na tak buka okina nalolongi jodona aga na to pada angka mo pa lino mo por akhirah insyaallah amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum wa fil ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma zidna ya Allah ya Allah. Allahumma salli Allahu akbar 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 la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala muhbira wa amira innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima wardallahumma anil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar
wa Umar wa Utsman wa Ali wa sittatil baqati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in faman tabi'ana ila yaumil. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allah
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد